Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Keyingi tema bunqu temada mustanhakun bihi wal amru istanhik wa nahyu la tastanhik bi kasri kaf fi thalath bo'ldi. Endi islanqo degan tema keldik-a? Islanqo. Birinchidan qaysi vazn? Islanqo, if'an la, if'an la. Yaslanqi, islanqo nesi? Fe'l, madi, mufrad, muzakkar, g'oib. معتلة معتل سداسي يلا إسلانقا أصلون إمسي فعل ماضي مضارع يسلنقي إسلنقاء مصدر فهو مسلنق وذاك مسلنقا عليه والأمر إسلنقي والنهي لا تسلنقي بكسر القاف فيهما أمر من النهي ده ترى لا تسلنقي بكسر القاف فيهما biraz to'xtaylar, o'shaga biraz to'xtaylar. To'xtaylar. Islanqoga to'xtaylar. Bayag'i orqasi bilan jatdi deganda, nima qilib jatdi? Chalqalab jatdi. Orqasi bilan jatdi deganda. Jo bo'lsa o'sha qaraq qush chalqalab, qanday o'tdi? Chalqalab jatdi degan ma'noda. Chalqalab uxtadi degan ma'no. Chalqalab uxtadi islanqo. فعل لازمة فعل لازم İslam kanunun aslı qanday bo'lgan? Aslı. İslam qa alif nega bo'lgan aslında? Ya bo'lgan. İslan qoya bo'lgan. İslan qoya. To'xtalala. O'chirdim buni. O'chirib bera qo'ydim. O'chirdim tushunibdi ular. Men de leyim kichkina bunday girib boratam. Sizlar girib boratasizlar kichkina? Bunda emasnecha. Ya Rob, Allohdan iyilik so'raylik deb. Ilimdechi bir kun ishdan sayin 10 kun ishlaydi-da. Qaysi ilimni o'qib jatib o'shandan sen bir kun ishlasang sen 10 kun ishlaydi. Biz qancha ishlaydik? 3-4 oy ishlaydik bir qancha shil. Ko'p bo'lib ketgandan deylar. Ketdik yigitlar. Islan nekan? Islan qo'a. Islan qo bo'ldi. Fe'l sahih bi? Je? Mu'tal. Mu'tal bo'ldi. Demek, aslı ne oldu bunun? Oh, maşallah. Cürevce kamera bu. Ya. Ustasın, ya. Video, ha? Ustasın ün çıkartıp koyayım. Ne oldu aslında? İslan qoya bo'lgan. İslan qoya. Ana ne oldu? Nega islan qo bo'lib qoldi? Qanday sebep? Mo'm ne deydi mo'm? Alif a? Nega alif bo'lib qoldi? Nega alif bo'lib qoldi? Ha? Nega alif bo'lib qoldi? Islan qo bo'ldi. Nega alif bo'lib qoldi? Alif ereje barli, qanday ereje barli? Ya nega aylanib ketdi? Ha? Ya harakalı olup özünün aldığın tamga fathalı bolsa ne bo'lib qoladi? Alif aylanib ketadi. Ya fathalı. Ya fathalı. Ha? Ereje var. Ya fathalı anan vav fathalı degan. Misalı qarag'lar. Ne oldu? Vav fathalı, vavdan aldın tamga fathalı bolsa
Неге айланып кетти эле? Вау, неге айланып кетти? Вау алифке айланып кетти. Коля болуп калды. Напсы шей, точно ошондой. Вау алиф я харакалуу өзүнүн алдыңкы тамга фатхалуу болгондо неге айланып кетти? Алиф ясы өчүп калды. Ислам ко болуп калды. Болдубу? Ушундай эреже бар болчу, өткөнбүз, болуш керек. Өтпөсөк. Демек, ислам канын асылы эмне экен? Фарронун асылы эмне болгон? Фарронун асылы. Фарро болгон сыяктуу. Асыл деген түшүнүңбү? Өзү негизги сөз кандай эмнеге ислам кол болуп калган. Сарфты окусаң, кайсы сөздүн асыл кайсы экенин үйрөнөсүң. Түшүнүктүүбү? Ялла, яслам кийчи. Яслам ки. Ооба, фейл мал. Асыл эмне болгон? Яслам кыю болгон. Ооба, яслам кыю болгон. Эмне болуп кетти? Бул жерде өзүнүн алдыңкы тамга касра болуп бар. Яслам кыю. Кый. Фатхалуу эмес. Ооба, ошондой, точно ошондой. Домма тилге оор. Ошол себептен домма харакасы өчүрүлдү. Домма яны харакасы өчүрүлдү дагы яслам кый болуп кала берди. Өз аслында яслам кыю болгон. Ислин ко анча маздар. Ооба, ислин кый, ислин ко, эмне болот? Ислин ко ян. Ислин ко ян. Неге алифке айланып кетти? Неге хамза айланып кетти? Хамза. Ан деген хамза. Мындай хамза. Хамза. Неге айланып кетти хамзага? Эреже бар, кийин өтөбүз иншалла. Ашыкча алиф келгенден кийинки тамга эмнеге айланып кетет? Хамзага айланып кетет, я. Өзү ошондой. Буга өтөбүз иншалла. Ялла, муслан кийинге. Муслан кийин. Исм фаиле? Эмне болгон аслы? Муслан кыюн. Муслан кыюн болгон. Муслан кыйын болуш үчүн биягында харф жар керек. Же мудоф болуш керек, Неге муслан кыюн, муслан кыйын болуп калды? Туп-туура. Муслан кыюн эмне болгон? Ооба, тилге оор болгон үчүн эмне болду? Я өчүп кетти. Я эмнеси өчүп кетти? Я сразу өчүп кетти. Дом өчтү. Эмне өчүрдү? Тенвин өчүрүлөт. Ошондо эмне айланып калды? Туурабы? Окуйлубу? Жазып берейинби? Жазып бербесем түшүнбөйт, оор экен, Турбайт экен, же турабы? Муслан. Биз аны өтүп атабыз? Муслан кыйын. Аслы эмне болуптур? Муслан ты юн болду. Туурабы? Муслан кыюн. Дом өчүрүлдү. Дом өчүрүлдүбү? Дом неге өчүрүлөт? Домма. Тенвин неге жазылат биринчи? Эмнеге? Тенвин неге жазылат? Муслан кыюн деп неге жазылат? Тенвин айткылачы. Тенвин деген эмне? Биринчи эстеп алачы. Тенвин деген эмне? Нун сакина. Сүкүнү нун, Сүкүнү нун. Айтылат, бирок жазылбайт. Айтылат, бирок жазылбайт. Бирок эмнеге биз бу жака жазганбыз? Тенвин сүкүнү нундан максат, сүкүнү нундан максат. Эмне?
Tanwin degenden tushunasiz, sukundan maqsad. Buni tushunamiz. Sukunda nun. Bu ne deydi bunu? Tanwin. Bravo, sukunda nun. Sukunda nun yulfaz, aytilat, wala yuktab. Yulfaz biha wala yuktab. Aytilat, muslanqiyun deb misali. Doribun deb. Biroq жазылбайт deb. Nega жаздык biz? Nega жаздык? O ismin alamatı. Mol жерде мында. Muslanqiyun. Biz emden öçürdük? Harakal öçürdük. Domman öçürdük. Tanvinden maksat mol жерде iki ne var? Bir domma var. Bir domma. Ekinci domma var. Ekinci domma kaysıl ele? Ekinci moğul da. Biz moğunusun öçürdük. Yaslanqiyu degende janağı siyaktı. Yaslan ne var? Domma var. Dommanı öçürgön siyaktı. Moğunun dommasını öçürgönde tanvin kalat da. Oşunda muslanqin bolup kaldı. Muslanqiyin bolup kaldı. Yakınızayınç. Muslan yani nege muslanqiyin bolup degenim uşul da. Muslan qiyin bolup kaldı. Anan? Ya biddop. 2 sekund bir gelip otat da maşallah okukansыңар, Okukan paydası da. 2 sekund bir gelip otat. İltiqay sakinayn. Biz emnege bunu жаздык? Özü birinci emnege tanvindi kayra tanvin жазылбайт болчу. Бирок эмнеге жаздык, урматтуу жамаат? Darurat үчүн да, ачыкташ үчүн, Bir нерсенин ачыкталуусунун дарураты үчүн не кылып атабыз, жазып атабыз. Anan ne olup kaldı? Ya öçürüldü. Ne öçürüldü? Ya ne öçürüldü? Ya iki sükun bir gelip kalandıktan yani öçürdük. Yazayın, yazıp vereyim. Ne oldu? Anan? Bol жерге жазганыбыз себеби дарурат үчүн алып келгенбиз. Анан биякта уже дарурат калбай калды. Нунду давай дедик, эс ал дедик. Анан не болду? Muslan qin болуп калды. Түшүндүңөрбү? Жакшы экен. Ова, muslanqin. Rof aval bul özü azır. Aslı rof aval. Öz muslanqiyun bolğan, Rof avalı. Түшүндүңөрбү? Неге кантип келип калгандыгын? Уяла жигиттер. Кеттик анда. Дастур үстүнө биз ичиш керек болуп атат. Чай, кофе. Ооз кургап калды, морозо да. Алып келе калайын дедиңерби? Алып келе албайсың, Ару. Yallah. Ve zâke muslanqan aleyhi dele oşol. Özü muslanqan dele muslanqa yun bolğan da. Muslanqa yun bolğan. Nege muslanqan bolup kaldı, уже öttük. Muna mol misal, жетişti oşol. Жақсы атқа bir qamça. Жақсы атқа bir qamça. Ne деген söz? Зирек адамга, чуңонго bir misal жетишти деген. Bir практика. Калган ушуга салып алса болот деп. Жаман атка bir qamça. Макал бул ыр эмес жаттап алгыдай, айтаарда өзгөлөт күтүп тургандай дейт. Şunday ekan da. Jataysan maqal. Wa zaka muslanqan alayhi wal amru islanqi wa nahyu la taslanqi. O'zi islanqichi ne bo'lgan islanqi? Islanqi bo'lgan to'ra. Ana ya o'chirildi. Ya o'chirildi islanqi bo'lgan. La taslanqi dele ne bo'lib qoldi? Aslında la taslanqi bo'lgan. Bol
Nahi gelgendikten la taslanqi bolup öçürüldü. Yalla. Son. Buna deyipler. İslam qa. Kim aytып bere alat sarftap. İslam qa. Ya İslam. İslam qav bolot. İslam qav bolot. İslam qav. Yalla. İslam qalat. İslam qat. İslam qalat. İslam qat. İslam qoynale asıl qala berет да. Muamede İslam qayda fel emede muannasta köptügünde qala berет. İslam qayna bol. İslam qay ta. Bugan sebep muhtajlyk jok da ömütkengeç. İslam qayta. İslam qaytuma, İslam qaytum, İslam qayti, İslam qaytuma, İslam qaytunna, İslam qay. Tu İslam qay. Na. Meçhul nime aytılат? Meçhulun. Aha, uslun qiya bih menen gelet. Uslun qiya bih. Boldu. Kalanları bir ile uslun qiya bih menen gelet. Meçhulun. Ma'lum net. Tepte jok boldu goşupça malumatda. Ne boldu? Uslun ne boldu? Qiya bih menen gelet. Qaysi özgöröt? Monu özgörtöbüz. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinne. Ha? Bika, bikuma, bikum, bikima, bikim. Ne? Bika, bikuma, bikum, biki, bikima, bikunna, bina bolup ketet. Uşul ememin özgöröt. Yallah. Fe'l mudari'de majhulu şunday. Yaslanqi. Fe'l majhulu qanday bot? Yuslanqa bih menen gelet. Yuslanqa bih. Bol birle söz yuslanqa. Kalganı nemin özgöretken? Bihima, bihim menen getet. Bihi, bihima, bihim, bihima, biha, bihima, bihinne. Çünkü oldu? Cemil, 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 cemil. Meseleleri köp, biroq baka geçti. Majhuldары, uşulardın majhuldары daim nemenen getetken? Bih menen getet, estağfurullah. Meyli, amırdın nemesi var? Ma'lum var, majhulu şu. Amırdın majhulu dele var. Amr hazırdın. İslam qigo. Majhulu qanday bot? Liyuslanqa bika bot. Liyuslanqa bika. Boldu oşo. Liyuslanqa bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina bolup ketet. Bina bol. Nahi hiç nahi. La teslanqi. Nahinin emenin. Nahi hazır var. Nahi hazırdan nahi azırqı la teslanqi degene arqın menen uqtab jetpa degen. Manisi-çi? Majhulu var. Qanday bot? La yuslanqa bika bot. La yuslanqa bika. Boldan bika menen geldi. Kim sarftalat emesin? Bitter. İsim fail sarftalaç. Muslanqin. Muslan ekiligi. Yani çarş gerek. Bildob. Muslan qiyani köptük türü. Muslan qiyun bolboyt. Qiyun ya domma or. Muslan bildob. Muslan qun la okulat. Ne çıkıdet? Ya çıkıdet. Ne? Muslan qun bolu çıkıdet. Muska jenski rotuç. Muslan qiyatun. Muslan qiyatani. Muslan qiyatun bol bunda. Bunda jenski rota çıkat. İsim mef'ullu. Muslan qan aleyhi. Bihim eminde gelecektir.
Muslanqan bihi, bihima, bihim deb. Bol al birle söz menен ketет. Muslanqan женский род деле ошондой болот. Muslanqan алейхима деп. Алейха же бихима деп дагы берсеңер болот. Түшүнүктүбү? Аллаху алам. Ялла. Кайсыга келгенден кийин? Ихша'арра. Ихша'арra. Ya. İkşa'arra. Geldik. Yallah. İkşa'arra. İkşa'arra. Yakşa'irru bi kasril ayni. Bi kasril ayni maksat emne? Ayın barabarı kasra. Ayının harakası kasralı деген. İkşi'raran mazdar. Bi sukunil ayn. Bu жерде ayn ne болуп калды? Sukun болуп калды. فهو مخشعر وذاك مخشعر به. Görüngөрбү? والأمر إقشعر والنهي لا تقشعر بكسر العين في الثلاث. Üçöndө тең. Şunda tetiги ism fa'il, amr, nahy. Bravo. والراء مشددة في الجميع إلا في المصدر. را болса эле урматтуу жамааттын экен. Бардыгында таждидтүү болуп келет экен. Рода. Арра ирри деп. Yalla. Kettik. Kim sarflaydı? İhşa'arını sarflap bir ağlaç. İhşa'arını sarflap ağlaç. İhşa'arra, İhşa'arra, İhşa'arru, İhşa'arrat, İhşa'arrata. İhşa. İhşa'arra'nın aslı ne olganı? İhşa'arra. İhşa'arra da. Nege İhşa'arra bolup kaldı? Eki haraka bir geldi, eki ten harakalı birösü sukun bolot, anan aga eki birösü sukun bolot, eki haraka bolganda tajdid bolot. Ne bolup kalat? İhşa'arra bolot. Yallah. Anan emелерде болсо чачырап кетет. Кайсылары женский роддо, мухатабдо. Анан кайсыда? Мутакаллимде да чачырап кетет. Тез гана. Ихша'арра. İhşa'ararna. Жоқ, не оқылды мен тұр айттым. İhşa'ararna болды. İhşa'ararna емес, İhşa'ararna болды. Турабы? Жоқ, İhşa'arartum болды. Себеби айын касрал, айын сүкүндүү болот. İhşa'arartum. İhşa'ararta, İhşa'arartuma, İhşa'arartum. Titumatum. Titumatunna. İhşa'artu. İhşa'arna. Mudarisin. Yalla. Yakşa'irru. يخشعرون تخشعران يخشعرن جب يخشى يخشعرن يخشع فعل ماضي سين oldu مضارع يخشعر ده يخشعرن oldu تخشعران تخشعرون تخشعررتي Çok takşa'irrine takşa'irrani çok takşa'rirne takşa'rirne dinsin atko ya Allah takşa'irrine takşa'rirne akşa'irru Jamil emin sallatça Kayak geldik muhşa'irundur. Muhşa'irun. Muhşa'irrani. Sen muhşa'irun dep geldi go. Bol ошондой эле калганы алиф нун кошулат да экиликте билесиңер, Ahlan wa sahlan.
Jingir. Şamal qayda jine. Bugün şamal boldu eşikte. Erten kar жетип атабы? -12 mi? Koyçu. Sırası mi? Bugün -12'den, +12'den sırası 12'ye be. Ya Allah. فهو مقشعر وذاك مقشعر به. مقشعر صلاتازو مقشعر مقشعران مقشعرون مقشعرة الرتان مقشعرات. اسم فاعل اسم مفعول له. يلا. مقشعر به. Boldu. Bihi'den yine nesi var? Boldu. Oşol söz oyunca kalır, muqşa'arrun boyunca. Kalganlarım nemen edip? Bihi mamenen soğasınlar. Akırkı teması İhron cema. İhron cema. Bilmem manisini. Özüme tavalla. 3000 tövbe kalıptır. Yallah. İhron cema. İhron cimu bi kasril cim. İhrin camen. فهو محرنجم وذاك محرنجم به والأمر إحرنجم والنهي لا تحرنجم بكسر الجيم في الثلاثة. Üçüncü temniken? Ha? Üçüncü temniken? Kasralı dedi. Bul da şunday jigitler. İhrancamı bari okşaşırlar. Bunları qaysi vazında ihrancama kim aytat? İhrancama. İf'an lala. Vazın yazıp buna bir yerine. Ha? وزن يفعل لا موزونه إحرانجمة يحرنجمه إمسه مصدر إحرانجما محرنجم نجن اسم فاعله محرنجمان محرنجمون بوده محرنجمة محرنجمتان محرنجمات بود اسم مفعول شو محرنجمون به دegen boldu محرنجمون بهما بهن بود bitti. Bi joğa ism maf'ulda muhrancamun bi bina var bu. Maf'ulda. İsm maf'ul mutakellim yoksa benim. Yok da. Amr kaç? Ha, ihrancima. Mechul li yuhrancam bik bu. Li yuhrancam bik. Amrda ne? Nehini ki la tahrancim la tahrancimu la tahrancima la tahrancimna bod. Meçhulü var bunda. La yuhrancam bik bod. Bik mamının nehi hadırda-çı. Nehi hadırda. Özün buyruk bir albaysın mı? La tahrancimna. La özün kıldıp be. Al başka mesele. Ya Allah. Bırak meçhulünde bolot da. La yuhrancam bi dep. La yuhrancam bina dep keteberet. Şu menen uşul yerden sabahımız bitti. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlk sabahtan başlap faslun fil fevaid dep durata. Alacakta lazım yasir mutaaddiyen bi ahadi salasati asbabin. Fe'l lazım ne sebepte mutaaddi bolup kalat. Anan ilk temesinde vel mutaaddi yasiru laziman. Kança bir sebeplerden lazım bolup kalat. Uşul masalalarda ötebiz. Andan keyin emeleri ötütkemiz. Manilerini faala vazninen manileri bildirет. Anan harfı ziyada jana başka uşular manileri ötütkemiz. Andan keyin ahkamul mu'tallara gidetkemiz. Bardığı sahih termin ötürüp Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.